itigetie urihini wa magoti. Igongona riri rigutabanagĩrio mukawa-ini umwe gũkũ Nairobi. Most facilitative customs taxpayer award is conferred to a taxpayer who has linked the government and private sector to access customs systems, thereby Congratulations. Top importer, Your Excellency. But to every taxpayer in Kenya, we shall spare no effort in facilitating tax reforms geared at mobilizing revenues for inclusive national development. And in that regard, all government agencies directed to fully support KRA's operating mission as outlined in their 8th corporate plan. This corporate plan focuses on revenue mobilization through tax simplification, technology-driven compliance, and tax-based expansion. When the plan is fully operationalized, the expectation is to optimize revenue collection while minimizing compliance costs and improving the competitiveness of our business and investment environment. Ginyagia riu andu 14,000 no tumeyandikithitie ta aikia akura Ero kaunti-ini ya Murang'a. Gicigo kia ubunge kia Kiharu gigitongoria kiumite thutha ni kia Maragwa. Na ta uria matitwa mohoro kuma mwena ucio wa Murang'a Victor Kinuthia aratariria, atongoria matiganite ni moritie muingi makiria andu ethi mayukie mweke wa thiku iria itigarite niguo makanyita itemi githurano-ini kia mwaka twerekeire. Ofisi ya Commission ya ithurano na mihaka kaunti-ini ya Murang'a yari na itanya ria kwandikithia aikia kura Ero makiria ya 135 kaunti-ini ino, na nginyagia umuthi aria meyandikithitie ni 14,758 ta uria afitha uria rugamirire mihang'o ino aratariria. Tulikuwa tumeandikisha watu wapiga kura 14,758 na tulikuwa tunatarajiwa kuandikisha watu 191,545 kufikia tarehe 2 mwezi wa 11, na hiyo ukiangalia ni 7.7% ya wale ambao tulikuwa tunatakana kuandikisha. Gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu nikio gitongoretie na namba nene, nayo Maragwa gicokerera na gutuika andu matieyumiritie uria matanyitwo. Na no njuge nikio kuroneka constituency ya Maragwa niyo namba 2 kumagia gwi Kiharu uhoro-ini ucio wa wiyandikithia wa kura. Njuguna wa Mwangi na Stanley Karolini amwe ya ataramu a maundu megie wathani na ni maratariria itumi imwe iria cicungiriirie andu ethi kwaga kwiyumiria. Anake itu ni monirio na mundu kuoya kura no aheirwo mbeca tari kwa mfandira na hagaturi kugeria kwira anake meyandikithie maranjira ndimagurire gacai. Ona ngorwo mbeũ njithi ni ingi muno, ona twatua guikia kura, ona twathura andu aitu, mbeũ njithi matiratamburu ni thirikari iriroka. Na kuona ciatigara thiku nini mihang'o eno ekinya muthia, atongoria matiganite mahinyiriirie andu ethi hamwe na muingi uria utari uria yandikithio uyukie mweke uyu niguo kahota gukanyita itemi githurano-ini kia mwaka twerekeire. Ni ndoria mbegu njithi anake ukirai kura ni bullet yaku na ni urithathi metekire guka gwikia kura, na tondu nio moka makiuga ni turenda atongoria mbeu njithi, ni turenda opportunities cia mbeu njithi, ni turenda maundu manene matwaritwo bunge, motion iria ciengi favor youth no ci supportirwo no youth aria mangikorwo me bunge, koguo no nginya metekire kumira na njira nene. No tumehoe kungihoteka matuongerere kahinda kangi ta ka mweri umwe nigetha tuhote kuensure andu aitu othe ni me register. Riu ritana ni riikitio kuri mbeu njithi hamwe na muingi aria matari mareyumiria kuoya kura, kuona kaunti ya Murang'a ni imwe ya kaunti iria irigitie hari mihang'o-ini ino. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.
Anwega muno Victor Kinuthia ni undu wa riboti yo yaku. Ngwataniro ya One Kenya Alliance ni irigirirwo kugia na micemanio gicigo-ini gia ithwiro ria bururi kuria atongoria Musalia Mudavadi wa ANC, Gideon Moi wa KANU, Kalonzo Musyoka wa Wiper na Moses Wetangula wa Ford Kenya merigirirwo gwikinyia. Hamwe na maundu maria maratanyo kwaririria ni mutaratara wa guthura uria ukarirukia bendera ya ngwataniro eno githurano-ini kinene kia mwaka ukite. Gicigo-ini kia ithwiro ria bururi ni kuo ngwataniro ya One Kenya Alliance irigireire gucenjia ndereti iria atongoria ayo marauga ithamakite kwa ihinda ya kwirikana no barathi igiri tu iri ihenya-ini ria githurano kia mwaka ukite. We want to shake this republic. Tunataka tuonyeshe wale mafarasi ambao walidhania hao ndio mafarasi. Mtaona in 1 week time wengine wao watachoka na watarudi kulala kwa kitanda. Sasa tumejitokeza. Sisi ni kama wale ambao wanaitwa Trojan horse. Sisi tunakuja, tuko mbele, we have energy, we have enough resources, we have enough agenda to sell to our people. We are going to turn around this narrative of a two-horse race. Gutire gaturi ga gicigo kiu atongoria na arumiriri a ngwataniro ino matafangite kuhungura na magithirania gicigo giki metiketie mekuma kuona mururumo mweru wa gutindika ndama ciao mwerekera-ini wa githurano kinene. Tusemezane, tutengeneze structures zetu za One Kenya Alliance. Tukimalizia hapo tutakuwa na msururu wa mikutano. Tutaenda katika Kakamega town, tutakuwa na public engagement na wananchi wa Kakamega, tuuze manifesto yetu. Tutaenda pia pale Khaega market tena, turudi tuuze sera zetu pale. Tutakuwa na mkutano pale Chavakali. Na kuona atongoria na agwataniro ino ni manireire wedi wao wa gukahuranira giturwa gia president mwaka ukite. Kihigisha kinene ni uria mekuiguithaniria niguo magie na muhuraniri ogwetikirika bururi-ini wothe na ng'ethanire na Raila Odinga na munini wa president William Ruto. Wanaenda kutumia formula gani kupata flag bearer? Kwa sababu tumepeana kwamba by December 31st ni lazima tuwe na flag bearer wa One Kenya Alliance, so that moving forward we market a specific person. So hayo ni baadhi ambayo wananchi wangependa kujua kutoka kwa vigogo, na tutakuwa tunauliza vigogo wapeane direction towards that. Kamite ya mwanya ya ataramu matiganite iri ikoretwo ikiarira mifango ya ngwataniro ino nio ihoketwo kuheana riboti iria iguturaga shiraga kurehe utheri wa no kunyitwo mbaru ni ngwataniro ino. Tumekuwa tukitengeneza mkataba wa muungano wetu, the coalition documents, na jinsi vile tunaenda kuweka sahihi hizo coalition documents. Na mnajua deadline ya coalitions ni next year February. So bado tuko na wakati, lakini tumesema kwamba tunataka vigogo wetu wapeane yule ambaye anaenda kupeperusha flag ya One Kenya Alliance. Ndio tuanze Wakenya waanze kumjua. Tukianza kuuza sera, tunauza sera ya mtu fulani, lakini sio ya group kama One Kenya Alliance. One Kenya Alliance ugetedere na thina na kuruta wira na atongoria angi no mari na mukana. Tunaweza fanya kazi na chama chochote ikiwemo ODM, lakini tumepeana masharti. Tumesema kama tutafanya kazi na Raila Odinga, ni wakati wa Raila pia kutuunga mkono, sababu tumemuunga mkono mara mingi. Hatukatai kufanya kazi na yeye ni kiongozi mzuri, kiongozi mwenye sera mzuri, baba wa taifa, lakini tunamuomba sasa this time round baba pia ashike vijana wake mkono. Grifotra Inooro TV ejitago kadoni wajehia. Kadoni wajehia ni undu wa riboti yo yaku. Itemini ria kwarahura urimi wa thamaki kaunti-ini ya Kirinyaga na gutikira atari mingi ni mahemberia urimi uyu. Riu thirikari ya kaunti yo ni ikoretwo ikihura njeki ikundi itiganite cia arimi a thamaki rungu rwa mubango uria wikaine ta wezesha Kirinyaga. Kuringana na gavana wa kaunti ino Anwar wake ni kuongerera muigana mbeca iria imathagwo biacara-ini ya wendia wa thamaki kuma muigana wa ciringi milioni 12,800 nginyagia milioni 30 o mwaka. Tawara mwandiki wa mohoro gwitwo Kate Muthoni aratariria. Ikundi tanyihire 20 cia arimi a thamaki a miena itiganite kaunti-ini ya Kirinyaga nicio igunikite na uteithio wa kuhura njeki urimi wacio kuma kuri thirikari ya kaunti iyo, kuria cietwo mbegu cia thamaki atari marihi o hamwe na irio, itemi-ini ria kuongerera muigana wa mbeca iria arimi makoretwo makimathira kumana na urimi uyu. Okorwo kwa initiative gukuretera mbeca na njira huthu ni fish farming.
nyondo wira waku no kwenja mwena community mwenjeke irima na ithuĩ tũmũretere kĩndũ gĩtagwo pond liners. Twamũretera pond liners mwekĩra tũgatũma extension services makaika inspection makona nĩ ĩkĩrĩtwo ũrĩa kwekĩte kwagĩrĩire. Twabĩirwo mweri wa kana no twenjire pond ĩno county government yatũbĩire 200,000 tukienjera pond magĩtũretere kĩratathi gĩkĩ na thamaki na almost 3 weeks now na matũretere irio cia mĩeri 2. Gikundi kia Great Star kiria gikoragwo githondeketwo ni andu ethi a mwena wa Gicugu ni kimwe kia iria igunikite na mubango uyu wa thirikari kuria amemba gikundi giki makoretwo makihota kungania na kuigithia mbeca kumana na urimi wa thamaki amwe ni kuri na thoko ya kuigana na makiria kuona ati ti andu aingi makoragwo mahimbiirie urimi umwe ucio. Twanengerirwo fish the beginning of this month, that is October, na it will take 6 months to grow. Koguo twita gikundi ni turathio na mbere na gwikuria na uria twikaga table banking na ni tura expect ona ciakura ni tuguciendia no before twendetie tukwamba twike community ya berie ona onigetha matwike ku benefit nacio. Arimi ni makumĩte urimi makiuga ndũrabatara wĩra mũingĩ ũkĩringithania na urimi wa mĩmera matagĩrĩra kwambĩrĩria thirikari ya kaunti ni koretwo kimerera thoko ya thamaki. Nĩ turona thamaki icu igĩrĩgũnia mĩeri 6 thona twakethai twendie tũgũtetheka ite wĩra mũingĩ ũguo mũno tondũ rĩu no kũbe irio na gweterera ikũre na gũketha. Twerwo thamaki ona ina kire muno ina market muno no ngwĩcia no county government igũtũonia kũrĩa tũkũruta thoko. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru akiruguria mubango uyu augire kioneki giake ni gutigira muigana wa mbeca iria ciumanaga na wendia wa thamaki o mwaka ni ciongerereka kuma milioni 12.8 nginyagia milioni 30. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni. Nĩ wega mũno Kate Muthoni nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Atumia nĩ moritio meyumĩrie na kuoya mĩeke ya ũtongoria ikĩro-inĩ itiganĩte kuma ngathĩ-inĩ ya kũrĩa thĩ matũũra-inĩ. Akĩaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mĩaka 21 kuma rĩrĩa kana mĩaka 21 kuma rĩrĩa kanjũ ya ũrũmwe wa mabũrũri ĩgiĩ ũgitĩri yambĩrĩirie kanjũ ya UNSC mwena wa Isiolo, Minister wa ũtungata wa mũingĩ Margaret Kobia nĩ orĩtie atumia makorwo mũhari-inĩ wa mbere kũiga thayũ na kwĩĩtĩkia atĩ no meke maũndũ manene gũkĩra ũrĩa mehokeirwo. Mase Wadia wa Mũrĩithi no harĩrie riboti ĩno. Ũkũngũĩri wa itemi rĩrĩa mũtumia anyitaga kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ kũmambũra ma gũkũngũĩra mĩaka 21 ya rĩrĩa kanjũ ya ũgitĩri ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri yanjĩrĩirie matabanĩirio gũkũ magĩtambũra ithenya rĩa mũtumia na itemi rĩrĩa anyitaga barĩ kũiga thayũ. Wakati hakuna usalama, wanaumia zaidi ni kina mama na watoto. Kwa hivyo ile jukumu kubwa tuko nayo sisi kama kina mama ni kuhakikisha wakati yoyote hakuna mtu anaondoa usalama ile inatakikana katika jamii na katika nchi. Women, we are givers. You give us one thing, we multiply it. You give us a house, we make it into a home. You give us a seed, we give you children. Vĩndĩ ya mambũra maya mũtumia nĩ akathĩrĩirio ta mũndũ mwĩrutĩri na wa gũcokanĩrĩria andũ gũkĩrĩkana itemi rĩake rĩa kũiga thayũ nĩrĩoyagwo na ũritũ ikĩro-inĩ itiganĩte. The UN Security Council Resolution 1325 puts women and gender equality and women's rights at the core of conflict prevention, peace building and peacekeeping efforts. Atumia moritio makoragwo mũbari-inĩ wa mbere barĩ kũnina mawĩtĩkio marĩa macoketie na thutha ithenya rĩa mũtumia ndũrĩrĩ-inĩ na ningĩ nĩ moritio kwĩyũkagia mĩeke ya ũtongoria ikĩro-inĩ itiganĩte nĩguo magakoragwo na uge. Tunaongeza usitahiri mtoto msichana na wasiolewe mapema. Mila yetu wamama ni kazi yao ni kukaa tu nyumbani, hawatambuliki sana. Hiyo maneno tunataka tu reverse.
wamama wanaweza fanya kazi yoyote wanaume wanaweza fanya. Vamwe na uguo ni moritio maiyukiturwo utongoria-ini wa thirikari ithenya-ini ria gweterera onginya riria maria muriro uria mangikira muingi. Women must be involved not just in grassroots. We must stop celebrating only grassroots success. It is important, but they must also lead even in high places. We are not saying women want to become men. Is that so that is? No woman want to become a man. No man want to become a woman. But we just want to have equal opportunities politically, socially, economically. Uguko arume makiurio gukorwo mari ituge cia kumiriria atumia aya niguo mathie na mbere na kwibanda moritio makorwo mubari-ini wa mbere gutigirira mutumia ni age na wiyathi wa gutongoria tari na guoya. Na sisi tuko nyuma yenu kwa upande ya resource mobilization, kwa upande ya kutembea na nyinyi, sisi tuko tayari, tafadhali muendelee. Gender-based violence is one of the biggest challenges that people don't want to talk about it. It is complex, it has a stigma, but since the chiefs live near us, they can always tell which home is having those difficulties and they've been supporting us. Maya mokete riri gukoretwo na wongerereku wa mbara cia micii kuria maita maingi aria makoragwo ugwati-ini ni atumia na ciana. Ngirivotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi. Ni wega muno Masi wa Ndia wa Muriithi. Thirikari ya kaunti ya Garissa ni kinyitanira na ruhonge rwa mutharaba mutune ni ruguretie session njeru iria gukorwo na kibaro gya gutwiria na kung'ethanira na mogwati matiganite. Governor wa Garissa Ali Korane alitogora mihango ya kuhingura session ino augite ati ni gukorwo na uguni munene hari gwithema na hathara iria iguru iria aikaria mwena ucio makoretwo magitara kuona riu ni mariheagwo mukana mbere ya muihuro kana ng'aragu ya mbiriirie. Keti Muthoni ni na horocio makiria. Kaunti ya Garissa ni imwe ya kaunti ikoragwo igumirwo ni mathina ta ma aikari aingi kuhofanirio ni mai riria kwaura guko na wagi magitorio ni ng'aragu ni undu wa wagi wa mbura ya kuigana o hamwe na tharikira cia ngigi. Niguo kuhitana na mathina ma thirikari ya kaunti yo ikinyitania na ruhonge rwa Red Cross ni ruguretie session njeru iria gukorwo kiungania riboti cia gutwiria kana kwina uhotekeku wa mathina maya kwiyumirisha-ini ikuhi. Coordination in any emergency or disaster situation is something very necessary because it's the only place where you can share information, you can share data, you can strategize. So we want to appreciate the Kenya Red Cross for offering this emergency operation center. Which will be used on an inter-agency basis in response to disasters like floods, drought, locusts, whichever way they come. So thank you, Red Cross, and we look forward to this improving our disaster response. Our hope is that if we are able to utilize this information, then we can be able to map better for our response strategies. We can be able to map better for response paths to particular emergencies. And more importantly, we can link the predicted situation in a country to the funding system for responding to emergencies. Session ino ererikana igukorwo ikihuthira mitambo ya kiriu niguo kuungania riboti cia matura matiganite kaunti-ini iyo kwa muhiano muigana wa mbura uria uramukirwo na njira iria ruhuho rurahurutana niguo guthuthuria kana ni kuri no hotekeku wa thina munene kwiyumiria undu uria guteithiriria kurutira aikari mukana mbere ya hathara yumirite. The emergency operation centers now works towards making use of available technology to make response to disasters easier. The center itself uses technology that can be able to appropriately work with data that is available to analyze, to collect, to collate, to analyze, and to be able to make predictive information around how likely a disaster is likely to happen in a particular area. Session ino oho niri na indo itiganite iria irabatarikana niguo guthaitira nguraro nini iria aikari magikorwo nacio mbere ya matwaritwo thibitari-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Nega muno Kate ni ndwari riboti yaku. Na thirikari ya kaunti ya Taita Taveta ni yambirie cikaro cia muingi cia kwaririria uria andu a gicuki gia Gisigao makuheo taito. Mubango uyu wirigirirwo kunina ngucanio cia migunda iria ikaria guku maugite itoire kuma miaka ya tene. As
Aikari a matora matiganite ta Rukanga, Bungule na Buguta kaunti ya Taita Taveta makoretwo magikara na guoya wa gutunywo migunda yao ni undu wa kwaga taito. No mibango ya kuhe aikari a guku taito etuire gumeirwo ni mihinga, undu uria ona gavana wa kaunti no Granton Samboja augete ni uhinyiriirie aikari kwa ihinda. Watu wakasigau miaka nenda miaka rudi hawana title deed. Ukweli au uongo? Na kila wakati mbinu zikitaka kuwekwa za kupeana title deed, kuna baadhi ya wachache wanaitwa kwa manyumba fulani, wanaenda wanapewa pesa kidogo ili wazuie mradi wa wananchi kupewa title. Tunaomba uchukue kilio hiki chetu. Wewe ni mkombozi, tumeona ukitukomboa tukiwa hapa Buguta wakati tulipokonywa Buguta Township. Ulisimama na sisi na kwa ukweli wa Mwenyezi Mungu uliweza kutusaidia, hayo matatizo kwetu yalituishia. No na kuri ogwo Samboja ni orete atongoria gicigo kiu mateithiririe kunina ndogamano iria cieyumiragia iria igirete karima heo taito niguo matiga guikara na wagagu. Umoja wa watu wetu ndio muhimu, na wazee wetu kutoka jadi waliweka mipaka inajulikana. Jamani, 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 tutatue shida hiyo. Na Mheshimiwa Ibra, ninaamini wewe na Kilele ukileta jamii hizi pamoja, hata hahitaji wananchi kusumbuliwa na koti. Wewe mwenyewe unaweza chukua uongozi, ulipewa kura, ongoza kutoka mbele, wacha mambo ya kukaa nyuma. Governor Samboja ni aberirie cikaro cia muingi iria augete iguteithiriria gutamburukia mathina maria mothe makonainie na migunda niguo mateithurwo rimwe. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Njihia. Nega muno Gathoni wa Njihia. No twambe twikire tugicokeria twina maingi muno tukuhaririirie thina bena kuri Inooro Miaraho.